kopara haganiga step togin snungu yaw try nagabenda ka jinga ka jingal ko bara utray ulang yada ingina ka jimpang na ka jing shitam minangai ti abara ka jing tumo jangi nang tuai nagabenda ki papang ki bashitam kiran bon ki beri ki bashitam abon ki rukam haka metcho ki haka jimo jimbar ka jangi Penginang tuai na kabendai pangkit lindok nang lai badan hapadeng kijing shitam. Inang tuai ru na kabenda bon kikon ki bakar pad ya kijing garko kijing ake halor ki ya sem chunki. Ay trai na penslay ki baro lemba ka bor jungi de ki yukirish bakui. Utrai unang yada shushu igi na kijing pang corona. Inang ay ti abar kikon ki badang wan pai na buon ki jakat trai jangki ai kan pa ki dan wan pai ki nup kitsu ya kane ka kniang ha ka met jangki ginang kar pa dia trai bau nang pensle ya har ki kam ki jang jangi ya ka jing trai jing ta jangki jangi ya ki rak karyang jangi ya ka pule ka puti jangi ha ka tengok pa Barukon barumen siyem bakoy Amen. Kajinga e jangotrai jangiyo Jesu Christ Bad kajingi jangoble Len bad kajinga silak jangomen siyem bakoy Kindon rengkat baki barra Rengkat baki Kohimen ko para Kadon kabor haga jinduwahai Kadon kabor haga jingyamo Ya utrai kerteng badan buram jengobelai. Haga jimpule benikam yasngau. Haba Paulus badu silas kila yaro pendon buram ya utrai kila lain lui na kajing shate merau kamda me na ka koini na ka patok. Bar haba ni dua yaro ya utrai ngilaban pelai lu dia kiweru. Kohimen ko para don bun sin lese ngisnungia banyaro ya utrai. Don gipor ngim shimlai burong ya utrai. Haga jimpang haga jing shitam gila krat banyaro ya utrai. Pinpan lese ngila tim. Ngila budut, ngila kinyum. Ngila perkas niu. Tongin sange shipor man pan map nagabenda baro ki pop ki bangila lek Gilale persya ya utrai persya ki parabrio. Ya ke bentah kabangi ngimpat ai burong ya uble. Ya ki por bangim shibla ya ro ya bu. Ya ki por bangim shibla sngomu ya uble. Tangin sange shipor ben panma. Ay nampen kuit pura ini. Na baro ka jinglong jani, jimbo jimbal ka jani, haka jing snow jani, haka merka pa jani. Try Jesu, ngilang kinampak, ngilang kibaduna harukam, ngilang pensosi ya mebonsi, maaf yengi, saya kuit yengi, nga pala, hapuni badan bordo, tetapi kogimen kubara, bangan pop shipun dagi jimparka, dagi tin, dagi kam, dagi jinglek, daga jinglek palan janga, daga jinglek palan janga. Daga jingle palan bakraw ejanga. Namar kata ngakarpan ya kamaria bakui. Kabayai sa katesaki. Ya kiangan bakiri kui. Badiati ko himmen ko para. Benduai nagabenda janga. Ha utrai ublay jangi. Ublay badan bor baro ni senayani. Badendala map iki pop jangi. Unyalam yang isha gajingi imbam jekut.
Nginang duai susu, naga betaga jingada ka jango belai. Jingada jango Jesu Christ yang ibaba, naga jimpang naga jing shito. Aitia ka pate, aitia ka rejongi, aitia ka Northeast India, kamdame, ya ka Meghalaya, ya ka Khasi Hills. Ay try na pen cry pen kia iba pang iba shito, kiba jingja. Ko pa bat ko ble bam jek ai ba ka jing me pa do kon jame kan pentam ye gedonyo jongi da ka jing kame yara ini ban pensesha yala ka jinge ha u da ki kam baba ba da ka jingim kristan ka bajanai ni pan ya kane da utrai jongi u Jesu Kristus kon jame u ba em ba da basansha rain ka badme Bada mensi yang bakwe, uwe ko boleh, jenam la jenam. Amen. Kecil pelai lagi kap jom yang apostol. Kalau nong kapakan real, kat kapa ar tu baik pasal. Kipai baru kila syak di nong bisa kila tar di jan pong nong Paulus Silas. Pat kila air tu bahan sempat lagi. Hadin belas sempat juri lagi, datang lagi apa pada hukum yang nong apa dan pendai telah serak lagi. Tang marsio yang kini hukum uta mengapira latet lagi hak kamera syapoe. Pakulah pendai tengsong dijatuh. Hak porsi Paulus Silas le duai yarwa play. Pat kiwei pat koi di kilasat lagi. Kensan laki jumai baju. Haru pat kina ulim kapatot kila kenyu. Mar puta ke jengkang baro kila pli kenjiri kila selor lagi koi di baro. Unong apotok la kandet abang yo I bagi jengkang patok baro kirengkang. Ulah perkat bagi koi di baru ulah lain kumta ulah sei ialah kawai lam ulah mut penpeniak lagi Henry Paulus ulah pertajam wat penmensau ya lagi ia dan hangi baru udang apotok ulah paji syai ulah rung syukoying pat ulah demuan bagi jatuh Paulus Silas nang ta ulah yalam bagi syabar ulah keli ngadai balai ayurang ba tempat ini tongai yang utrai Jesu kila om Selanjutnya, mapi berkaya kesam jubi. Telah ialah kekaten perayaan kiwei pat kibadon berkaya jubi. Hakatai kepormit mengapotok ulah simyaki ulah sak kecing mau jubi. Pat lapen baptis yang kaya kesam jubi baru sisendon. Ulah ialah Paulus Silas syakayeng lajong. Pat ulah ai jimbam yaki mau berkaya kesam jubi. Kila dap tak kecing kemen. Nama bak langit kita tahu. Kaki jom terai. Yesumu yang play. Nakasam shis pa lagura kanamba flas pa sanpungri. Kasam shis pa lagura kanamba flas pa sanpungri. Jing is Saint John.
worship pa latang kana. Hallelujah. Utrai undon rengka batping kajing pulai nak gospel bakoi kat kum uyap anis Kaprom kami utrai. ngam shim la yatu happy ia kini kie nado bastan namarba ngadam don batpi Henry na yatu minda bangadei ban late no shauta ubalapa yanga omdon napi bakili yanga shano pinle Henry bangala yatu happy ki dono jopi ki dap daga jing sonsi pinban nga yatu happy yang ka jing shisha kabha yapi bangan late no namar lada ngam le unong pentengen unong wan shapi lada nga late no ngan pa yabu shapi barenda uwan un peni haka parte katno ki bakara shapang ko shapang uno ubade ba shapang ka jimbisha uble shapang ko namarba kimni hanga shapang uno ubade bala pensabut da kabangale shaupa batim pinok yagi shu yana shapang ka jimbisha namarba ya usim jokane ka parte lala pendre ka gospel jom utrai Kachingiro ime Chris. ko himmen ko para bagi ha utrai Jesus Christ kat bang edang jan ba ka sni buram Pentecost ngidang yusgo ya ka jimpule kaba yarat yang ibana kaptrang ya umensium bakoi haga jinkule bandingkong yusno habadap da ka bor jung umensium bakoi kibri kilaban le ay kamdame ha kaba ring jingmut naka jingle jungo Paulos badu Silas ngikule baginong shun jongki kibayale persyaki kila tetno yaki haka pato namar kinumbesho banyala yakatino ble kibri kibadapta ka bor mensiam bakui wad yaka pato kalaman kilalam kayimane kibri kibalayo jinpen selejo mensiam bakui kin penkala yaka pato kin penkala yaka jinjinjar shaga jinkawe muddur ko himmen ko para o Paulus badu Silas kila don haka patto balakam kam spat iki haka kamera bakam shapo late yaka kenjri haka kiti ka kejab jonki barkila bono yaki hapo lada de mangi haka jaka jongo Paulus badu Silas ngin lekomdo ngin kunyum ya baro ngila kunyum yaki nonga pato ngin kunyum yaki nong shun persya yaki nong shun jongi bangin tim yaki baro Henry haka siteng senya haka pormi u Paulus badu Silas haka jaka banyotia kila om ya ngin ya ro ya utrai yang ngin pendang rom ya utrai yang ngin snow ya utrai namar bale namar kanne ka jingai lan yaki banshash tom badu jisu nawa benda ke kenjri badang ke ti ke keja kin snow ya utrai
Nagabenta ki para koidi bala shaset hapo kinsnongu ya utra. Nagabenta nongap kara kinsnongu ya utra. Nagabenta ki tu ki bala bishar pendra miki kinsnongu ya utra. Te mano bala perlong yaki dan snongu ya utra. Badai kabor jong mensiam bakoi u badan hapo jongi. U mensiam bakoi ula penka mensyusui. Ula ai bor yaki. Ula ai ke jenis tu kabati mai yaki. Kim shimla doji karne. Kim shimla snausi. Pinban kila dap dan ke jini ya ubele. Haba kila dap dan ke jini ya ubele. Kila stamben tapti. Kila stamben ya roja. Kila stamben ruai nakisam. Kila stamben syagmen. Da ki kenjeri badan hati ke jajoki. Bad kalam ni ya ke jingsawa ha ke patok. Katinu balai ko on ya ki para koi di bala shaset hapo kas patok kila pei hadu kata ka sur kalam ni na ke patok. Baro kila pei ya wo Paulus badu Silas hap kadma ki danyaro ya utrahe. Kala jayu kaboro balai kalas tamban treka ngilaban no ke jingduai yaro bat ke jingruai kemen kalongru ke ya ke jimbam jo kemen siam pakui ngidon hangi umen siam pakui u Paulus badu Silas kila yomad ye kabor jo kemen siam pakui bat katba kalas tamban yaro umen siam ulas tamban her ulas tamban ki da kaborma kamshim lakun haka medjo gila jam Henry kabor jong mensiam bakui kalas tamban par haki jingkang jong ki patok batna patok na kabor jong mensiam bakui kala par syaki tala balakam kalam syabi la pliwam ya ke jingkang baro balakam mensiam bakui unsa plila diani habang isno kot la da ga jingim jongi ya ka pot ng mensiam bakwit kan stang ban hair but kan pli lendi nakamacho Omtam Paulus badu Silas kilayo man yakane Henry kito ki bak snap yaki kadbang kidang tua yaroro kilayo mat kaju kiladon ki kenjri hakikti ka kijajong ini ki koidiru baro ki kenjri nakati ka kijajong ki kilalai mano bala pelai badai ko borjo ko balai badai ko borjo ko mensiam bakoi badai ko borjo ko jisu bala mipa kala trekam haga jingim ka jonki ba ni yosno haba on nangap karo ulai i ba ka jingkang baro la play ulas no limpo ulas no ting Bar pula ko ang penyap no ya ladai nama la syai kasni habawan kaba syai kasni kinong pe jomu kin sa penyap no ya uswa ka tau ko ang penyap Henry Paulus badu Silas kiladon hang to kim shimla pet na ka benti kiladon hang do la wang wan mle badu dia ubri la kelah ka mo haba ka por jo men siem pakui ka trekam ha kineki arngot pe uso ulas tamban par uso ubor jonga mensiam bakoi las tamban her halo unangap karo ulo nganle kumno menta padutra putra ila persad ya o Paulus padua tangi ha ublai nge tau Jesus Christ pi baki inga sempen lain in ko himen ko bara habani dot ke cingit Omdon kino kitala balaban kami. Habang idon the mensiam benyero but snomo ya ublay. Omdon kino ki jingkang ke balaban set yani hapo. Lese ke jingpa, ke jing shitop, ke jing sausi. Lese ke jing larai. Lese ke jing snowren na marki pop jani. Kalaban set patok yani. Henry habang ikot ya mensiam bakoi habang istang banyero ya ublay naga benda ka jimpang naga benda ka jing shitom naga benda buon ki jing snow put lad jongi ublay un sa play ka way ka jingkang ka way pa nakamal jongi bangin salam di balay de naga kada uji sula ngan late to minda ladang ngam late
umensia menumai. Kajinglai kio jago jisu syabene kalau kajingai lahat hakaju kapor yang iban yo pedian ya umensia bakui. Nama umensia ulang kajingai jumu pelai. But abawan umensia bakui news no unsa hikai ngalada hikai hakan yang jimpan kre Pentecost unsa hikai yang siapa ngapop unsa hikai yang siapa uno bade unsa hikai yang siapa nga jimbishar Batu mensiam unhikai natong syadong yani syapanga jingmaya jenggo bale syapanga jingi jenggo bale syapanga jingkui aga jingim jeng Paulus badu Silas kila yoman yakane nakipor syakipor umensiam bakui pula hikai yaki syapang kajingi du Jisu habang ilong kipadak takane kajingi du Jisu ninam turuma ninam bakala lendi haba wanya jinten jo haka jingem chongi ke jingi do belai kan sa persad yani banam ngop hakapop banam lesniu uno ubang ngop hakapop ude uburiu ubang komo ya uben siam bakku uno uba pesha kaman syakatiang ban ngop hakapop ude utau uburiu ubang syashkor ya uben siam bakku bahapojo ko himen ko bara hakane ka kelima hakane ka por ka bakanta to minangai ti ya ka jingem chongi ya ka jingdon jeng mensiam bakuin hapo jengi nginangai bab ya mensiam bakuin barabor dak badua ya ro ya bu nak benda baro ke jingja ha jingim jengi ngilang di barwai komen barabor nak benda ka borok jeng kenapa ke jingdon jeng mensiam bakuin kenang ai bos susu yang hapo bakanan kata ya kiweru lemba ke jinglom mensiam ko jisu baye karku karta ini penslet ini pen komen ini pentap yang ibarat daga jingi daga jami. Ini apa putra Yesus Kristus? Jinamlah jinam amin. Kau himen kau mana? Nginang pelan ya jingi jami. Nginang kerpan ya utrai. Ngange. Hau lei pa berbaro. Unang tau kebening kebening. Patram Yesus pun memerlukan jemu, Putra jemi, Yau berapun namun siam bakui, Yau berapun Maria Tesuti, Yau berapun o Pontius Pilatus, Lasana Manayahu, Layak Bagdad Yahu, Lakyasha Kibaya, Hagasni Kalalai Lamimana Kibaya, Ulakio Shabani, Shang Shakamono Blame Pa Badan Morara, Namda Wanma and Beshari Kibayim Bakibaya. Ngangit au bensiam pakui, haga balang Katolik pakui, haga jinyam sedap kirikui, haga jinyam kedapok, ya nipa kedok, daga jinyam bang jikut. Amin. Kenambar lai nyung pungri, lai spa nyung pungri. I
to ya duwai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jompi kalam ka ba priang pun ha oblei upa badon bor baro to trai yang ciknya yang di jompi na benda jiro kurang ketek jom kajung to ini be bala ko jung baro ko pa to pediang hun ya ga jingai ba ga jing duwai jogi ai ba ka ne ka yukiris kan upload iki pop jogi kan pen kuit ini kan pen kelam ya kedim jong mensium bakoi hapo jogi bangin duk dap daga jingi ban bak induk dap daga jingi da na bahro jai ke jing pang ke jing shita ngi pan ya kane da ukris utrai jogi amen. Utrai undon rengka bati to ken diu yala ki donut tongin aimu ya utrai ublei changin dashisha kalam ka basham bat ka bade kadai ki jangi bat ka jim penim yani haki por bangro menyero ya me ko kenran henre kam dam hakene ko por menyero shushu yame haba yau krisukun lambarat pasca jongi laknia nama habala pendu ya kabalin latau tema ya kaparte kabala jat lapra but how kris ya ka jingin bapura la ai biam hani nama kata habala dap mia daga jinkamen pasca mallaka jai ben riyo karisa daga jinkamen but what ki bor bene rengat bat ke kenhun angen kirwai lang ke jingruai bakalem kot jangga buram jamin kadba kia pen bana ngek hawa Jesu shanya hawa Jesu ya ka jinkula ka jagu shanya hawa blai upa duai hawa ba undu pa ya men siam bakoi kat ba udang pa ya men siam bakoi halar ka ne ka duan ka dupa ban gantang ban kala ya uni upu bat ka wai shakamet bat ka snam jagu kris IT ya baro ka jinge jambi terwa ya ka jimpang ya ka jingshitam ya ka jingang no jaga do no jambi ya ka jimpong jambi ya ka jing sngo kenja jing sngo marwe jambi ya baro ka jing sngo wit jambi ya ka langing long sen jambi ya ki kon gitti ya ki himen ke para ki mi ki pa jambi ya baro ki kon ki badang wan pai na kerleng ha ki di sni sha ka ri jambi sha ka tain jambi ayo terakhir inang ya dah ikibara nak kena kejimpang koran inang dua ina benda ke partai inang dua ina benda ke region ayo terakhir inang pensiun lagi inang penkuit ini inang tanglut dah ke bawah juga mensiam bakuit ya kejing seni bang dua ina do kata nyut nak benda kejimpan sulai ke batu mai halo jadi bang dashisha melam bakui katrai katemei jom ka jinkoi barra
Namar katang ikarpadiami, tapen kuit pen kentang yakini kijing terwajami, daka bapak ya umen siyem jami, kum ka umje halot jami, bakinduk ke lalam yagi, kamme bakasna jamutrai jami o Jesus Christ. Haka po baladino yang badala ka mons ngaba, wala pedian ya ka jing shashita, wala shim ya o badaka ba aimu yami, wala kedia ya badula ai hala ke senran u om. Toshim bato bang nakane pi barok, namar kane kalam ka medjama, ya ka ba enaiti naga benta jompi. Hakaju kerukam entara layabang, ula shimya kakuri, badaka ba aimu biang eme, ula ayaka halake senran om. Toshim batudi na kane pi baba, namar kane kalam kakuri jangas nam janga jutang batimai badbam jekul, yakaba en penmi naga benta jampi. Banaga benda ki babul, ya kaban mak ye ki po, to le ye kani ban kan mau ye nga. Kosnam bakar doa jamu Kris, pen kuit ye ni, pen kait pen kia ye ni, ya da ye ni. Ka jing maya jom ka jinge namar kata ngi ke bapen menda ye ke jingi ya ba ke jingi pa jang ngi tarwa hame ko trayo ko jang ke jingi ba ya ko kuri jang ke jing penni ngi dai waid namar melan niu yengi ki ba bit banya hakama jamme ban shakri yami da ka bas ke wer ni kar paat yami ba ngi ke ba yo benda ha ka me ba ke snam ko res ngilam ke bala penyat le kawe documents siyang bakoi. Takin mau ko traya ka balang jami, kabala priyan hasutala ka partay. Bata penjanaya ka haga jingi, Rengha Pado Francis utpa bakoi jami. Father Anselm, administrator jang diocese, but bahado kilingdo but kiriniya. Takin mau lemro yaki himmen ke para, shinrang bat kilde, kibala yotiya daka bakarumenya ka jimi pa. Badia baalo ke bala kalat no ha ka jingi sene jami tapdiyan ye ki shaga jing shai ka kama jami to yesene ye ni barro ni karpad ye ni knang bareng ka bat kamari ye te so di bakui ka kami jamu ple u joseph baku de kurim chen ki apostol bakui u Francis de Sales bakui but bahar ki rikui ki bala pensno ba ye ni patten la patten ngindop lam ki babbe banyo ben dalen ha ka jingim bam jukut berbangini roh berpendon dorong yame da ukon jamme o Jesus Christ da lembadu bathawu kallang ame ublay upa badan bor ha ka jingelang kawe jungamen siyem bakwe barok kaburok bat ka jingero junong la junong Amen.
kapara tongi nang duai nagabinda baru ke jing tubu jangi pau trai unkarku unang penpiang ini tongi nang trang nalu katonu nagabinda umen siam bakui pau untuk yada untuk sumar unang penslay ini baba kau pa jangi baka bening kalong kabakui terteng jangi keduan ke iman jangi kalong kemon jangi akan lau baka bening yang ini kaga jimbang jangi kabahala kasni pada maaf yang ingin kami jangi kumbang iru ki maaf yang kebeles ini bad padalam yang isya ka jimpan syai henrai ka pelai ini na ka basini to pelai yang ingin kerpat ko trai na ka jing sini bara na ka jimpa na ka jing shitong na ka coronavirus ha ka jing spon jami to jing sub jing sai na ka sni jami kran bada ka jing yarat ka jing sni jami ngin lai bara bo na ka pop banding dia jing da na ka jing jing jar bara kat bangi dan ap ke melen dia ka jing karmen bakoi bat ka jing wan pap jung nam penem jangi o Jesus Christ nama kecumi kalau terima kecumi kebok keburung jinam lajina kotrai Jesus Christ me bela on haki apostol jame ka jing sungai happy ka jing sub janga nga ai happy wat pe ke pop jangi henry ya ka jingai janga balang jame bad ha ka jing bon jame tai ha ka ya ka jing sub bad ka jing ya tele kawai katkum ga mon jame mame ubayim bado basensha jenom la jenom ka jing sub utrai kandon barabor rengka batpi rekat kali dap da ka jing edo trai tong ini ai markelia hakumi ukun lang bro janga bele hakumi bakut kitna ka pop janga perte so kita ke bala kosha ka jing kawai janga ukun lang bro kokendra langsung hak menurut buku yang janga ratio on hak ke prinsip janga sekian kemet bakas nam janga Chris kendrianga shaka jingim bam chikku Pediang yau Jisu, hakat communion mensiap, nagabenda ka jingim bamju.
Aba kopa. Ngis ngawu yami. Ngi iit yami. Nagabenta ka jimpa jangukur jamation. Nagabenta ka jingkula jangumensiam bakwi. Penyada bensumai. Ben penkalai ya ka jingim mensiam jam. Aba kopa. Me ai mankas ni man kapor ya ka jimpa. Ya ka jingati. Ngis ngawu yami kopa. Nagabenta ka jingim paro ka pamelak penpauhani. Lempa ukun jami. Ko Jesu. Ni iit yami. Ni manig yami. Ni pendon burong yami. Namar mesham hapo jami. Mesham hapo jami lempa. Kamek bagas nam jami. Mesham hapo jami lempa umensiam bakwi. Ya upamelak ulam nagabenta jami. Bamenam ino yagi kunswe. Men pano da uwe patu nom pentengin. Bandon bani si junam. Ko Jesu. Pensulay shushuit. Pensulay ka jingang no jami. Kamta me katbangi dandang hakajim pen kare nagabenda kasngi buram Pentecost. Ay kasngi buram Pentecost uni usnem. Ulang usnem jong kajing pensulay kabasher. Kaba arsha hakajingim jami. Gitrang yami komensiam bakwi. Gitrang yami komensiam bakwi. Bamenang pensulay yaki inga sen jami. Yaka met kapahan jami. Menang pensulay iya ka riba roka way ka Menang tanglut da ka borjame ya bar ki kian jaga jimpang ka ba pinvit ya ki konjame pen koi pen kia ya ki ba pang ki ba shita ki ba hapaden jani ha ki inga sen jani menang isne ya ba menang kar ko kar do ya bar ki jingang no jani ko Jesu ba e pen da pen slay ni pen klain bor hani ha ka met jani ni ro ni ro ya me renka do Paulo haba kilaya no kilalai luit na ka kenchuri na baro bakilam ke balai luit pura haka mensiam haka menchani ni rongi terwa kame ko Jesu ya ke jinga jings ngomo jani ba menang balai luit yang ina ke ne ke jinglang ka ba meta bangin dum yo kloi ban pai sta ke temple kayi mane makoi benang shimbenda pura ya ke sakramen baro karko kardo yang pensleyen haleluya 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ni roy amigo Jesu ni mane amigo Jesu. Ni aiti amigo ni pura ya kajingang no jangi baro. Karko kardo bat penkoi penkia ya ki bapang ki bachitam hapadeng jangi. Karko kardo ya ki kon ki badan hapadeng ke jing jenja. Karko kardo ki kon ki badan hapadeng ke jing somsi ke jing ko salai. Menang pa ya mensiam bakoi jangi baro. Halor ka pertai baro, halor ka regioni. Halor ke North East India, halor ke Meghalaya, halor ke Kasigit, halor ke Nantri Sarkar, halor ke Nangyala, halor ke nurse ke doctor, halor halor ke batration ke dayagi, penpendian ini, halor ke daming langsen jagi. Hallelujah, 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 hallelujah. Tongin niya Dubai. Kopa da ka jimmi padu kon jamme ujis melai hani ka jingim bakti mai how mensiam ai ba ka yo keris bangila leni kan pen kalain ya u hapo jami but when yalam yini ban pendat ya ka jingkamen yegi hukum jamme ye panya kane lemba u keris utrai jangim amen utrai undon rengka gatim Uplay badan bor baro engkar kuya. Upa baro kon baro mensi yang bakoi. Amen. Ya lesuk ban bana ya kekubat baba jom utrai daga jingim ke jombi. Hallelujah, hallelujah. Yiswangu ya uday, hallelujah, hallelujah. Dabar aspa riukusan. Aspa riukusan.